Ok, slijede simetrični enkripcijski algoritmi. Simetrični enkripcijski algoritmi su algoritmi koji omogućavaju da se nekakva poruka, plaintext, prevede u kriptiranu poruku, ciphertext, i pri tom se u stvari koristi isti ključ kod enkripcije i dekripcije. Taj ključ isključivo zna one koji šalje poruku i one koji prima poruku, a neko treći naravno taj ključ ne zna, a svi znaju algoritam koji se pri tom koristi. Svi ti enkripcijski algoritmi rade nad blokovima podataka, znači ne rade na bitu, bajtu, nego rade na većem količini podataka. Na primjer, ako imamo današnji standard AES, on radi na bloku od 128 bita podataka. Mi ćemo objasniti kako ti algoritmi rade, ali prije toga idemo pogledati neke stvari generalno vezane za mogućnosti enkripcije. Dakle, ovo što ću sad tu dalje u nastavku reći nije vezano za samo simetrične enkripcijske algoritme, nego općenito za enkripciju. Dakle, kad imate bilo kakvu takvu blok enkripciju koja radi na određenom bloku podataka, bio on 128 bita ili nekakav drugi blok, kod blok enkripcije translatira se jedan input blok u jedan output blok od iste veličine. Dakle, ako je input 128 bita, output je 128 bita. Kad napravite bilo kakav tip takve translacije, enkripcije, u tom slučaju uvijek imate jednoznačnu stvar. Ako translatirate input u neki output, onda mora postati povratna metoda da se iz outputa dobije taj input, baš taj, a ne neki drugi. Sad, ako imate blok od n bitova, onda ukupna količina inputa može biti 2 na n-tu. U stvari ovdje treba pisati -1, ali dobro, znači imate cirka 2 na n-tu mogućih inputa. U tom slučaju vi ćete u stvari dobiti zbog jednoznačnosti 2 na n-tu mogućih outputa. I pri tom svaki output ide nazad pojedini input. Ili ako gledate iz perspektive translatiranog, odnosno enkriptiranog teksta, opet svaki od tih 128 bitnih blokova odgovara nekakvom početnom bloku iz kojeg je bio translatiran, jednoznačno. Pa ajmo pogledati koliki je ukupan broj mogućih translacija koje bi imali kad bi imali blok od svega 2 bita. Znači, ako bi imali blok od svega 2 bita, onda kompletan set input vrijednosti u ta 2 bita su vam brojke 0, 1, 2, 3 decimalno, ne? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, binarno. Te brojke 0, 1, 2, 3 se mogu mapirati u bilo koji set ABCD, pa na primjer 0, 1, 2, 3 može ići u 3, 1, 2, 0, ali ponavljam, ovo moraju biti sve različite brojke i opet pokupit ćete sve moguće brojke seta od 0 do 2 na n-tu. Prema tome, ako je definirana ovako nekakva translacija, onda znate, ako ste trebali slati, šta znam, 1, vi ste to slali kao 1, odnosno ako ste slali 0, vi ste to trebali slati kao 3, a druga strana mora znati koja je to translacija da bi to vratila. Dakle, ukupan broj mogućih translacija koji bi imali kad bi imali blok od svega 2 bita bi vam bio sljedeći. Prva brojka 0 može ići u 0, 1, 2 ili 3. Ako prva brojka ide u 0, pa prema tome imate ovdje 4 vrijednosti za tu prvu brojku 0. Odnosno, ako bi imali n bitova, imali bi 2 na n-tu mogućih vrijednosti. Sa 2 bita 2 na drugu, kad bi imali 3 bita, 0 bi mogli ići u 0, 1, 2 pa do 7. Znači, imate 2 na n-tu mogućih vrijednosti. Ok, ako 0 ide u nekakvu nulu, tada jedinica može ići u sve brojke osim u nulu. Pa za jedinicu imate onda 3 vrijednosti.
I sad dalje, ako 1 ide u neku brojku, onda opet dvojka može ići u bilo koju brojku osim u 0 i 1, ako ste uzeli ovo. Prema tome, ukupni broj translacija koji ćete dobiti, odnosno ovdje su ispisane sve moguće translacije. 0123 može ići u 0123 ili 0123 u 0132 i tako dalje i tako dalje. Pa je ukupan broj translacija koji ćete imati bit će ovdje kad ih pobrojate 24, odnosno bit će kad bi imali generalnu situaciju 2 na n-tu, ako je n broj bitova, puta 2 na n-tu minus 1 za jedinicu, pa na 2 n-tu minus 2, 2 na n-tu minus 3 i tako dalje, odnosno, kao što je ovdje raspisano, imali bi 2 na n-tu faktorijela različitih nekakvih mogućih translacija. Ok, prema tome, ako bi se vi dogovorili s nekim da ćete koristiti enkripciju, tako da kažete, ajmo raditi enkripciju da koristim recimo translaciju 1, 2, 3, 4, recimo 5 po redu. U tom slučaju, vi bi mogli reći drugoj strani, ok, idemo koristiti translaciju broj 5 i tu broj 5 translaciju isključivo zna druga strana, niko drugi ne zna. I vi recimo trebate poslati drugoj strani brojku 1. Međutim, vi to šaljete kao brojku 3. Druga strana kad dobije 3, pogleda tablicu translacija, 5. translacija, 3 treba ići nazad u 1 i ona zna doći do originala 1. Prema tome, u ovakvom nekakvom načinu enkripcije vi ne bi imali praktički nikakav algoritam enkripcije, nego bi imali popisane sve te translacije, rekli bi koristi translaciju tu i tu i to je to. E sad, ukoliko imate blok od 2 bita, ukupan broj translacije 24, 4 faktorijela. Ako bi imali blok od 16 bita, svega 16 bita, sjetite se AES koristi 128 bita, u tom slučaju broj mogućih translacija bi vam bio, ako idete to računati ili si recimo pomognete ChatGPT, onda to ne idete direktno računati, po prilici 2 na neki broj, a taj broj je veći od 900.000. Prema tome, to je nešto abnormalno veliko. Bili smo izračunavali, ako se sjećate, ono broj nekakvih atoma u prvih 10 km zemljene kore je 2 na 167, ovo je 2 na 900.000. Prema tome ne možete koristiti metodu gdje ćete reći drugoj strani, aj koristi, ispiši si sve translacije, uzmi si translaciju broj taj i taj, jer jednostavno ta varijanta ne može proći. Ono što je dakle bilo napravljeno je sljedeće, neće se uzeti nekakva tablica translacija pa se reći koristi translaciju broj taj i taj, nego je druga metoda se koristi, a ta metoda će biti takva da ćete vi imati algoritam za prevođenje nekakvog ulaza u neki izlaz i taj algoritam će zahtijevati da jedna i druga strana znaju ne broj translacije, nego da znaju ključ putem kojeg se sve skupa ovo prevodi. Pa evo kako bi taj algoritam mogao raditi u nekakvoj najjednostavnijem formatu koja nije dobra za stvarnu enkripciju, ali dio toga se uvijek koristi i kod stvarnih enkripcija, što ćemo kasnije prokomentirati. Dakle, recimo da imate nekakav ulaz i neka su nam naši blokovi 16 bitni. U tom slučaju mi ćemo za enkripciju tog bloka, odnosno translaciju tog bloka u nekakav drugi blok, koristiti ključ, tajni ključ koji znamo ja i on, to je ovakav nekakav ključ u ovom primjeru, a algoritam da dođete iz plain teksta u enkriptirani tekst, u translatirani tekst je taj da ćete jednostavno napraviti XOR bit po bit između plain teksta i ključa. Ključ je ovdje iste dužine kao plain tekst u ovom algoritmu. Prema tome, 1 XOR 0 je 1. Ne znam, ovdje 1 XOR 1 je 0, 0 XOR 0 je 0 i 0 XOR 1 je 1.
standardna XOR funkcija. Prema tome vi druge strane šaljete ovako nešto kao enkriptirani tekst na osnovu ovog plain teksta. Kad druga strana to dobije, takav enkriptirani tekst, da bi došla do originala, ona će jednostavno napraviti novi XOR sa istim ključem kao što ste vi imali. I karakteristika XOR, ako dva put napravite XOR, da ćete doći do originala. Znači opet 1 XOR 0 će biti 1, pa ste došli do originala na ovom mjestu. Ovdje kad ste imali 0 XOR 1 će biti 1, pa ste došli do originala. Tu je bila 0, opet XOR 0 je 0 i tu ste imali jedinicu, kad to XOR-irate sa 1 doći do 0, došli ste do originala. Dakle, došli ste do istog plain teksta i sad dva puta po XOR, jedan put kod ono koji šalje, jedan put kod koji prima, došli ste do originala. Neko treći na žici će vidjeti ovako nešto, ali da bi znao koji je original, mora bi znati ključ. Ovakav algoritam transformirat će kompletan set ulaznih podataka za nekakav ključ u točno jedan set. Dakle, imat ćete točno jednu translaciju. Jedan ključ vam definira praktički jednu translaciju. Sjetite se onog primjera gore gdje smo imali pobrojane sve moguće translacije, ali ovdje ako imate recimo nekakav ključ, onda za brojku 0 on daje neku vrijednost, za brojku 1 daje drugu vrijednost, za brojku 2 daje treću vrijednost i tako dalje, a to je kao da ovo što sam gledao tu gore. Vi imate za kompletan set ulaza, nekakav kompletan set izlaza i to vam je ta jedna translacija. E sad, koliko ćete vi imati ukupno translacija, pa imat ćete u stvari koliko imate ključeva. Jer svakim ključem imat ćete neku novu translaciju, a ključeva imate opet 2 na k, ako je k dužina bloka, što znači da imat ćete u ovom slučaju 2 na 16 translacija. Prema tome, ako koriste ovaj algoritam, onda ste ukupan broj translacije mogućih sveli na puno manji broj. Ovo je bilo dobro za primjer, ali za stvarne potrebe ovo je apsolutno nedovoljno jer 2 na 16 mogućih translacija, to vam je jako mali broj translacija, to je 2 na 10 je 1000, 2 na 16 je 2 na 6 je 64, to je 64.000 i vrlo lako bi bio napraviti brute force napad da se pokuša sa svim mogućim varijantama kod nekakvog enkriptiranog teksta i svim mogućim ključevima doći do originalnog teksta, tako da je to puno premalo. Dakle, morate imati blok koji je puno veće dužine i ključ i kod AES-a to je 128 ili 256 bita dugačak ključ. Blok je uvijek dugačak 128 bita kod AES-a, ključ može biti 128 256 bita. 256 bita se smatra danas sigurno i za post-quantum enkripciju, a 128 i 122 bez quantum computinga je nemoguće razbiti, međutim dolazi era quantum computinga i za to se preporuča 256 bita i više. Ok. Ako ne bi imali quantum computing, u tom slučaju trebalo bi vam cirka 10 na 19. godinu da bi probali 128 bitni ključ sa brute forceom, što je apsolutno nemoguće, ali kažem, mijenja se tehnologija, tako da danas se smatra da je 256 bita sigurno i za quantum computing. Ovo je bio primjer jednog simetričnog algoritma koji nije ok, jer problem je što vi ako šaljete, ne znam, dva susjedna nekakva bajta A, B, znači ASCII vrijednosti za ta dva slova, u tom slučaju dobit ćete dva susjedna praktički cipherteksta i može se napraviti onda analiza cipherteksta da se shvati od čega je to nastalo, postoje tehnike. Prema tome, da bi se ta
ta karakteristika, odnosno taj problem riješi i ostali problemi koji su danas poznati kao problemi gdje su algoritmi slabi, napravljen je taj ICE algoritam koji uzima u obzir sve što je poznato do sada da je slabo, da se to na neki način zaobiđe u njemu. I ja ću na brzinu objasniti kako taj ICE algoritam radi, čisto da imate osjećaj što se u stvari događa u tim simetričnim algoritmima. Ne morate to pamtiti detaljno, ali da imate osjećaj kako ta stvar ide. I treba uvijek voditi računa. Ja ću pokazivati sada smjer enkripcije, kako se nekakav plain text enkriptira. Taj algoritam je takav da je on reverzibilan. Ako neko zna ključ, on zna napraviti korake unazad da bi došao do originala. Tako da to je to. Dakle, kod ICE algoritma vi imate nekakav ulazni blok podataka. Ja sam ovdje stavio da su to sve nule. 16, imate 128 bita, to je 16 ovih karaktera, 16 bajta. I recimo koristit ću u ovom primjeru ključ koji će biti sve nule pa 1, 2 na kraju. Dakle, 128 bitni ICE. Kad imate takvu situaciju, kad čitate specifikaciju, trebate zapisati ključ i plain text u obliku matrica gdje počinjete pisati, možda sad nije za ovaj primjer baš naočiti, ali kod ključa će se shvatiti. Znači prve 4 nule pišete ovdje, prva, druga, treća, četvrta u koloni. Ne pišete u redovima nego u koloni, a što se najbolje vidi ovdje na kraju. Znači, to je prvo, ok, idemo po redu, 0, 0, 0, 0 bi to bilo, pa ponovo 0, pa ponovo 0 i na kraju imate 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Dakle, tak napišete taj niz bajtova u ovom redu. Na isti način napišete i plain text. Znači, u tom redu slijedu se piše. Kad ste to napravili, i128 će napraviti enkripciju u 10 nekakvih rundi. Kod ISA 122 i 256 koristit će se 12, odnosno 14 rundi za 256, 12 za 122. Mi ćemo pisati jednu rundu kako ona izgleda. Zatim, ono što piše dalje, vi kad ste dali takav nekakav ključ, onda definiranim algoritmom iz njega se zgeneriraju ključ za svaku rundu. Dakle, u svim tim rundama nekakvim što će se događati neće biti isti ključ, ali postoji algoritam kako iz ovog ključa doći do idućeg, pa iz ovog na idućeg i tako dalje. Jednoznačna je funkcija da iz ovog dobiti do idućeg ključ, pa iz ovog idućeg ključ i tako dalje. S tim da za nultu rundu će se koristiti ovaj ključ, a za sve ostale runde se iz tog ključa izračunavaju ostali ključevi. Ti ključevi su ovdje označeni sa RK0 do RK10. U rundi 0 se napravi, to je predrunda za sve ostale runde, dakle ona ne uključuje se u ovih 10 rundi. Runde su od 1 do 10, a runda 0 je predrunda gdje ćete vi u stvari napraviti prvo XOR inicijalnih podataka sa ključem, pa u našem slučaju to će ispasti ista stvar. Plain text XOR key je ista stvar jer su ovdje sve nule bile. Zato sam uzeo ovakve jednostavne primjere. Nakon toga dolazi sada prva runda. I u prvoj rundi i svim ostalim rundama rade se operacije substitute bytes, shift rows, mix columns i add round key. Pa je prvo tu objašnjen taj substitute bytes. Dakle, ulaz u tu prvu rundu će vam biti prethodni rezultat i onda imate tablicu takozvani S-box, možete ga naći na internetu, koji točno kaže, ne znam, brojka 0 ide točno u 6.3 heksa, 1 ide u 7c i tako dalje. Znači, to je fiksna tablica, S-box tablica za prevođenje bajta u bajt. I zamijeni se jednostavno po toj tablici ovdje bajtovi. Nakon toga radi se u toj, znači prva runda substitute bytes je gotova, pa imamo prvu rundu shift rows.
U shift rows se jednostavno zašiftaju ovaj rezultat je input u iduće. Ovdje se zašiftaju ovi redovi sada. Za nulti red se uopće ne zašifta, ostaje kakav je. Idući zašifta na lijevo za 1 bajt, ali tu znači opet nije najočitije zato što je sve isto, ali tu će biti sve jasno. Dakle, ovaj red se zašifta za 2 bajta. Ovih 7c dolazi na ovu poziciju. A ovih 63 sad ide ponovo na kraj. To je to. Dakle, imate shift na lijevo za broj bajtova. A treći red se zašifta za 3 bajta. Pa ovih 77 došlo 1, 2, 3 na ovo mjesto. A ovo se zašiftalo prije toga. Tako da je to rezultat shift row faze. Nakon toga imate za prvu rundu mix columns. Sad, imate opet nove kolone, znači to je to. I sad za te kolone definirano kako se ova tu kolona prevodi u novu kolonu putem algoritma koji je definiran kroz Galois field. Možete pogledati ako želite kako to točno radi, ali postoji algoritam kako od ovoga doći do ovoga, naravno postoji onda obrnuti algoritam, jer neko to treba kasnije dekriptirati. U svakom slučaju 63, 77 će postati 77, 5F, 4B, to je za prvu kolonu i tako dalje i tako dalje. Dakle, u ovom ste prethodnom redu shiftali redove, a ovdje kolone se ne shiftaju, nego se translatiraju. I kad ste to sve skupa napravili, onda kao završni operacija u toj prvoj rundi će biti to što si dobio, to je ovo tu, XORiraj sa ključem za prvu rundu, a sjetite se iz originalnog ključa vi ste dobili ključ za prvu rundu, drugu, treću i tako dalje i svi su oni nekakvi ključevi koji su rezultat onog originalnog ključa, to je to. Dakle, kad ste to napravili, dobili ste ovak nešto. Tu sam napravio kontrolu, recimo 77 XOR 62 je binarno, 77 je 0111, 0111. XOR 62 je bilo 0110, 0010 za dvojku. I onda kad napravite XOR, onda imate 0 XOR 0 vam je 0, 1 XOR 1 vam je 0, 1 XOR 1 vam je 0 i 1 XOR 0 vam je 1 i tak dalje. I dobijate to i to, odnosno ako to prikažete kao heksa znamenke, to vam je 1, 5. To je ovo tu. Prema tome, napravili ste XOR i dobili ste ovak nešto. I time ste gotovi sa rundom 1. Nakon toga, ovo nastavite i ponovo to napravite na rundi 2. Znači ovo je sad ulaz u rundu 2, pa ponovite i tak napravite 10 puta. I ako ste napravili 10 puta, dobit ćete finalni rezultat i u tom finalnom rezultatu ispredalo bi ovo tu. Da bi to dobili, možete, znači vas zanima u stvari na kraju finalni rezultat, primijetite da taj finalni rezultat, kao i na kraju svake runde imate nešto što je totalno drugčije od onog što ste krenuli i malom promjenom onog što ste krenuli imat ćete jako različiti finalni rezultat. To je bitno kod kriptoanalize da se to sve dobro unutra izmiješa, da neko koji kad vidi neke podatke ne može iz 2 susjedna bajta u ulazu ili 3 ili 5 zaključiti u izlazu kakva je veza između tih bajtova. Ovdje je mala promjena ulaza igra na ogromnu promjenu na izlazu i neko treći u stvari ne bi smio moći napraviti nekakvu analizu izlaza pa nekakvom statistikom ili nečim drugim zaključiti što bi mogao biti ulaz. A opet, budući da su vam ključevi, pogotovo ako je ključ 256 bitan, ne možete isprobati sve vrijednosti ključeva jer sjetite se one priče oko broja atoma, tako da jednostavno ne prolazi brute force metoda napada. Da bi ovaj finalni rezultat provjerili, možete koristiti ili standardnu OpenSSL komadu
i kažete da koriste AES 128 algoritam u ECB modu, što je ECB mod, to ću reći malo kasnije, ali mogu na brzinu samo prokomentirati. Vi normalno imate puno veće podatke, nemate samo 128 bitaka, u ovom primjeru imate puno više toga. Prema tome, ako imate puno više toga, pitanje je kako se onda to procesira. Međutim, mi ovdje sam stavio input da imate točno tih 16 bajta. Rekao sam da je ključ taj i taj. I rekao sam, u tom slučaju ECB neće koristiti nikakav inicijalizacijski vektor, odnosno salt, i dobit ćete upravo tu što smo bili objašnjavali. Dakle, uz ovakvu komadu dobit ćete točno enkriptirani blok podataka za ovakav ulaz i za ovakav ključ, ali on to ispisao bi OpenSSL utility enkriptirano, binarno, a da bi dobili to u hexa formi, onda koristim tool XXD na Linuxu i kad kažete -p dobit ćete ovaj tu rezultat. A slično možete u ovom trenutku koristiti i recimo ovaj tu link, i tu u tom linku možete koristiti 128 kako se zove, 128 bitni, i tu kažete koji vam je key, koji vam je input. Znači možete promijeniti input da su sve nule i kad to napravite dobit ćete opet na kraju rezultat taj. Isto tako možete vidjeti po svakoj rundi. Tako da to je to. I tu bi bili u stvari gotovi mi sa našim AES-om, kako on radi. Ukratko rečeno, ajmo se malo vratiti na sam početak. Prije AES-a mi smo u našem puno jednostavnijem algoritmu napravili samo jedan XOR plain teksta sa ključem da bi dobili enkriptirani tekst, i to nam je bio algoritam kako to radi. Međutim, rekao sam, takav algoritam nije dobar, jer onda ako imate dva bliska ulaza, one će dva bliska izlaza i onda se mogu napraviti razne tehnike analize enkriptiranog teksta da se shvati što je bio ulaz, da se dođe do ključe, da se dekriptira ostalo itd. Kod AES-a, ako malo bolje pogledate, pa ne radite ništa prepametno, opet vi ćete napraviti prvi nekakav XOR i onda radite hrpu XOR-ova, shiftova, jedno drugo, ali ćete to sve skupa tako izmiješati da izlaz neće imati direktne veze za nekog trećeg koji to gleda s ulazom, pa ni statistički. Tako da, evo, to bi bilo to. Dobro. Pa imamo dalje. Ukoliko imate nekakav plaintext koji trebate kriptirati, a imate veću količinu podataka, a ne samo 2 bajta za onaj naš algoritam, odnosno 16 bajta za AES, vraćam se na naš algoritam, moramo na neki način procesirati taj kompletan input. Jedna metoda, možda najgluplja, bi bila ta da se podijeli taj ulaz u čankove od po 2 bajta i da se enkriptira svaki blok posebno. Ako recimo fali vam što se tiče podataka, imate neparan broj podataka, rekli ste da hoćete čankove 2 bajta, onda u zadnjem tom čanku jednostavno dopunite, jer morate raditi u blokovima. Prema tome dopunite, zenkriptirate i kasnije kad se to primi, ne uzme se u obzir zadnji bajt, kod dekripcije morate nekak prenesti informaciju o duljini, to je to. U stvari ovo što sam tu bio rekao vam je ništa drugo nego ECB mod rada, kao što ćemo uskoro vidjeti. Dakle, kod ECB mod rada vi ćete praktički svaki od tih blokova enkriptirati s istim ključem i to nikak nije dobro.
a što ćemo prokomentirati u nastavku. Međutim, prije nego što opišem točno te modove, moram prokomentirati još inicijalizacijski vektor, jer oni koriste inicijalizacijski vektor gotovo svi osim ECB-a. Dakle, idući problem koji bi imali je sljedeći. Ako vi želite jedanput enkriptirati nekakve podatke, pa idući put želite te iste podatke enkriptirati, onda će vam se, ako su podaci isti je bio ključ, desit će vam se to da s istim podacima, istim ključem imat ćete isti enkriptirani tekst. Dakle, vi možda ne želite, ne da možda, nego sigurno ne želite imati svaki put isti enkriptirani tekst, nego želite unesti tu nekakvu stohastiku, ako bi to moglo reći tako, odnosno da se imate varijaciju nekakvu. Da bi se to napravilo i da se spriječi još dictionary tip napada, zašto sam rekao dictionary? Zato što vi možda znate da se na nekom mjestu nalazi nekakva početna poruka, ne znam, hello, znači na početku komunikacije bude hello, a vi vidite nešto enkriptirano. Umjesto hello vidite drugih nekakav niz bajtova. I sad vi možete imati negdje sa strane dictionary i probati hello prevesti u sve moguće varijante enkriptirane poruke sa tim AES algoritmom ili nekim drugim algoritmima i iz dictionarya naći original. Dakle, da bi spriječili dictionary tip napada, je neko napravi prekomputaciju za sve moguće ključeve i nekakav ulaz da se zna kakav je izlaz, pa se obrnuto može napraviti nakon toga. Koristi se praktički u svim modovima, osim jednog koji se i onak nikad ne koristi, inicijalizacijski vektor. Dakle, inicijalizacijski vektor, ideja će biti da unese randomness. To je nešto što ćete koristiti kod enkripcije. Kako možete to koristiti, vidjet ćemo kasnije uz pojedini od tih metoda, ali jedna od metoda može biti da recimo na početku enkriptirate ulazne podatke ne enkriptirate, XOR-ate ulazne podatke sa inicijalizacijskim vektorom i nakon toga krenete u enkripciju. Taj inicijalizacijski vektor prenesete druge strane, enkriptirano ili ne enkriptirano. Ako imate asimetrični još dodatni nekakav sa strane protokol, možete kroz protokol sa asimetričnom enkripciju prenesti taj inicijalizacijski vektor, ali u nekim varijantama i ne morate to poslati. Dakle, to nije nikakva tajna, makar je opet bolje da otiđe to isto na neki način ako je moguće kriptirano. Kako, još nismo objasnili, jer nismo rekli kako rade asimetrični algoritmi, ali kažem, čak ako to otiđe i u clear tekstu informacija o tom IV-u, bolje naravno nego da uopće ga ne koristite. Dakle, vi ćete poslati IV drugoj strani i nakon toga, kad ste ga poslali, to može vidjeti treća strana, Carol. Vi XOR-ate ulazne podatke sa tim nekakvim inicijalizacijskim vektorom i kad ste to napravili, vi ćete ići u enkripciju. Prema tome, ako ste to napravili, vama će u stvari isti input uz drugčiji IV biti drugčiji enkriptirani tekst, pogotovo ako ste prenijeli IV potpuno na način da ga neko treći ne može vidjeti. Neko treći na žici praktički ne može iskoristiti dictionary da bi napravio napade. Tako da, evo, to je nešto što se koristi praktički u svim od tim modovima rada, pa ćemo to uskoro pogledati. I još prije tih modova rada idemo pogledati, još se navedeni su prethodni popularni simetrični algoritmi, to su bili DES i 3DES, njih više ne bi trebalo koristiti. DES ima puno premali ključ za današnje potrebe, znači može se razbiti bez problema
brute forceom na postojećem hardwareu, a 3DS je u stvari trostruki DS gdje onda imate ključ puta 3, ali se ne smatra više ok, treba koristiti AES umjesto toga. I sad smo došli do modova operacije. Dakle, rekao sam ako imate više tih nekakvih veću količinu podataka koje morate poslati, vi ćete koristiti jedan od modova operacije. Ti modovi operacije su opisani na ovom linku. Znači, na tom linku ćete vidjeti modove operacije. Najgluplji mod operacije bi bio ECB. ECB čak ne koristi ni inicijalizacijski vektor, nego jednostavno plain text podijelite po blokovima, enkriptirate ga svaki od tih blokova sa ključem, dobijete ciphertext, to kasnije spojite, dobijete, odnosno to šaljete, druga strana vraća to nazad, to je to. Što ne valja s tim? Problem je što isti ulaz će vam dati praktički isti ciphertext. Pa ako je ulaz bila nekakva recimo slika, onda kad napravite ECB s nekim ključem, ispred će vam ovo tu, to apsolutno možete prepoznati kao istu sliku, sličnu sliku, zato što nekakav bijela je prešla ovdje u smeđu ili crna u ljubičastu, tako da ovaj ECB mod ne bi trebalo koristiti. By the way, pročitao sam da je Zoom koristio, sad ne znam da li na početku ili kasnije ECB mod za enkripciju, to ko da i nije koristio, ne? Ostali modovi će napraviti to da ćete imati ovak nešto. Pa idemo pogledati ostale modove. Znači, kod ostalih modova, prvo je spomenut PCBC mod. Ne, pardon, je spomenuti CBC mod. CBC mod. CBC mod vam je Cyberblock Chaining, CBC. Dakle, što se tu događa? Tu se napravi plaintext, XOR inicijalizacijski vektor. Na početku, da bi se dobio, da bi to postao ulaz s nekim u algoritam enkripcije s nekakvim ključem i dobiste prvi ciphertext. Za idući blok koristi se ovaj ciphertext kao inicijalizacijski vektor plus plaintext da bi dobili idući nekakav blok. Itd. Itd. Prema tome, ako imate isti plaintext tu i tu, neće vam ispasti isti ciphertext tu i tu i zato će vam ona slika gore biti siva. Dobro. Iduća, na ovoj slici i na svim ostalim slikama navedeno je još i ovako nešto. Znači, da li je moguća paralelna enkripcija, da li je moguća paralelna dekripcija i da li je moguće takozvani random read access. Pa ajmo to prokomentirati. Enkripcija, da li je moguće napraviti paralelno. Dakle, vi danas možete imati računala koji imaju više struke korove i onda pitanje je da li mogu oni paralelno svi ti korovi raditi enkripciju, tako da jedan kor radi jedan blok podataka, idući drugi blok podataka i tako dalje. Problem je sa ovim tu modom da ne možete raditi paralelnu obradu, jer da bi napravili enkripciju ovog bloka, vi morate znati rezultat prethodnog bloka. Dakle, prvi core mora završiti svoj proces, mora napraviti enkripciju da bi to mogao biti ulaz za idući blok, pa drugi procesor nije mogao raditi ništa i nemate paralelnu enkripciju. Ja sam ovdje objašnjavao kako se radi enkripcija, nisam prokomentirao kako se radi dekripcija, a dekripcija se radi po ovom donjem dijagramu. Za dekripciju vi ćete morati uzeti ciphertext koji ste dobili, kod prvog bloka imate inicijalizacijski vektor koji ste morali primiti s kontrastrane, radite ciphertext uski, napravite dekripciju, napravite XOR sa inicijalizacijskim vektorom da bi dobili plaintext
A onda isto tako prethodni Cypertext sa ovim Cypertextom vam daje za drugi blok plaintext, dakle ovo vam je inicializacijski vektor za idući blok. To je to. I ako malo bolje pogledate, kad bi imali recimo višestruke procesore, da li možete raditi paralelnu stvar? Pa možete. Ako ste recimo ovdje, vi da bi napravili ovaj plaintext, vi morate uzeti obzir prethodni Cypertext plus ovaj Cypertext, tako da uz ključ i blok Cyper dobijete ovaj tu komad. Dakle, paralelno ste mogli raditi i to, i to, i to, i moguće paralelno dekriptiranje kod ovog moda. Također imate još ovaj random read access. Da li je moguće recimo doći do ovog plainteksta, a da ne morate sve skupa dekriptirati što je bilo prije? Očigledno ovdje je moguće. Dakle, ne morate nekakvih 6 GB podataka dekriptirati. Ako vam treba 2 bajta iza toga, možete uzeti taj blok i prethodni blok da bi došli do plainteksta na ovom mjestu. To je takozvani random read access, pa je on tu bio moguć. Sorry. Tu smo bili u ECB modu, pa smo bili u CBC modu. Dobro. Nakon toga još imate ovdje navedene i ostale modove. Znači ja sam tu više manje to sve skupa bio prokomentirao. Jedno što sad imamo malo više vremena pričam, pa onda 3 put kažem istu stvar, pa malo duže to traje, ali više manje se opiše. U PCBC modu, PCBC mod je takav da je prikazan na ovoj slici. Vi ovdje za idući blok morate znati prethodni rezultat plus plaintext da bi mogli ići u idući blok. Prema tome, da li je to se može napraviti paralelno? Opet, ne može se napraviti paralelno, a još je veći problem što je isto tako ovdje za dekripciju morate znati i plaintext i cypertext da bi ušli u idući blok, pa ne možete imati ni dekripciju paralelnu jer vam treba prethodni plaintext što ste morali izračunati. Tako da ovdje imate nije paralelno i nemate random read accessa. Idući mod koji je ovdje prokomentiran vam je CFB mod. Kod CFB moda situacija je takva da nećete ići kriptirati plaintext nego inicijalizacijski vektor. Znači kad inicijalizacijski vektor skriptirate, dobijate kriptirano nešto i to XOR-ate s plaintextom da bi dobili cypertext. Nakon toga to postoje ulaz za idući blok, tako da očigledno nećete moći imati enkripciju koja može biti paralelna, ali možete imati dekripciju koja je paralelna. I sad imamo output figment mod. Kod output figment moda OFB-a situacija je takva da opet imate inicijalizacijski vektor koji se enkriptira, a ne plaintext, tu se XOR-a. Tu vam ulazi u opet kao ulaz u idući blok, uz ključ i tako dalje. Prema tome, ono što ćete dobiti je i kod ovog moda da ne može biti ništa paralelno, jedan se tipično ne koristi i imamo nakon toga imamo OFB mod, counter mod. Counter mod i OFB mod to su već primjeri, znači to nisam isto možda prokomentirao, ali OFB mod i counter mod su primjeri algoritama gdje već imate takozvani stream
stream Cyper. Vi ste radili što vi kad morate u onom zadnjem bloku da bi došli do Cyperteksta, vi ste morali prije dopunjavati ovaj plain text do kraja, ako niste došli na granicu onih 128 bita kod AES-a ili tak nešto, jer jednostavno to je bio ulaz u blok Cyper. Međutim, ovdje ulaz u blok Cyper je nešto prethodno, tu ćete dobiti nekakvih 128 bita kod AES-a i onda možete, recimo, ako ste imali ostatak od plain teksta od, ne znam, 50 bita, napraviti XOR samo 50 tih bita sa prvih 50 bita ovdje i dobiti 50 bita Cyperteksta. Dakle, ne morate plain text dopunjavati do kraja, nego jednostavno možete poslati manju količinu Cypertekst informacije na drugu stranu i to će nam biti isto ok, pa imate taj stream Cyper. I finalno imate counter mod rada. Kod counter mod rada to je danas nešto što se najčešće koristi uz GCM koji nije opisan na ovoj stranici nego na drugoj stranici. Kod counter mod rada imate situaciju takvu da ćete imati najbitnija stvar je u stvari ovo tu, da je moguća paralelna enkripcija, paralelna dekripcija i random read access. Da bi to dobili, vi ćete napraviti sljedeće. Kod enkripcije radite sljedeće, odabirete nešto sad naziva nonce. U stvari to je nešto što je skraćenica za number ones. Svaki put ćete to promijeniti kod nekakve serije enkripcija. Dakle, morate raditi enkripciju nekakvog teksta od, ne znam, 50.000 bajtova, onda za tu seriju ćete odabrati jedan nonce. Za iduću nekakvu seriju nečeg drugog imate drugi nonce. Taj nonce nije ništa drugo nego ekvivalent inicializacijskom vektoru. Svaki put ćete staviti nešto drugo. I za prvi blok podataka imat ćete kao nastavak na taj nonce counter nule. Za idući blok ćete imati counter 1, za idući blok counter 2 i tako dalje. Da bi napravili enkripciju kompletnog teksta u tom modu, vi ćete u stvari napraviti enkripciju prvo tog ulaza od nonce plus countera za pojedini blok i nakon toga XOR-irat ćete sa plain tekstom da bi dobili Cypertekst. Za idući blok ista stvar, ali bitna stvar je što se ovdje mijenja. Gore taj ulaz više nije counter kao prije, nego je counter sad 1, pa će vam ispast ovdje drastično različiti rezultat, pa makar je ovaj plain tekst na drugom bloku bio isti kao na prvom bloku, zbog drastično različitog rezultata od blok Cypera, dobit ćete drugčiji Cypertekst ovdje, itd. Dakle, bitna stvar, ako primijetite, vi možete paralelno na nekakva 3 kora potjerati enkripciju tu i tu. Svi oni će imati ulaz koji će znati i moći napraviti Cypertekst, to je to. Kod enkripcije, da sad to ne gledam, ista priča, tako da, u stvari, da, tamo radite istu stvar praktički. Opet idete raditi enkripciju, imate Cypertekst i novi XOR će vam dati plain text. Znači isto stvar radite i kod enkripcije. Dobro, to je isto stream tip Cypera, zbog toga što ako je u zadnjem bloku imate manju količinu informacije, onda možete samo tu manju količinu informacije poslati, tako da XOR-irate to što imate sa početkom ovog tu enkriptiranog dijela, da dobite manju količinu Cyperteksta. Ok. Dakle, sve to skupa što sam rekao vam piše negdje do ovdje. I još nam je ostao GCM mod koji nije na ovoj stranici opisan, pa ćemo još i njega pogledati. Znači, u GCM modu možda samo
prije da se još vratim na ove tu modove rada, ukoliko vi napravite enkripciju nekakvog ulaza, u stvari ulaza ovdje, ne, vi ćete dobiti nekakav ciphertext. Sad, ako neko treći neće moći iz tog cipherteksta doći do originala. Međutim, ima jedan problem, neko treći možda eventualno može promijeniti 2 bita negdje. I ako je promijenio 2 bita, nigdje se tu neće shvatiti da je promijenjeno 2 bita, da imate neki checksum ili nešto. Prema tome, ako neko promijeni 2 bita, onaj koji to radi dekripciju dobit će pogrešan plain text na nekom mjestu i imate problem. Da se to izbjegne, uvijek kad imate enkripciju, vi ćete na neki način htjeti i slati dodatno na neki način autentikaciju za te podatke. Tako da shvatite da li se desila promjena tih podataka kad se slala, a to se može raditi tako da koristite HMAC ili slične metode koje smo bili opisali znači ili na plain tekstu ili ovisi o algoritmu. Ali na neki način šaljete te autentikacijske podatke za ulaz. I kažem, druga strana još provjeri da li to sve skupa štima, da li vam je dobar potpis tih podataka. Ako je, onda možemo dalje negdje u protokolu raditi s tim podacima, ako nije, ne. To je to. Kod ovog tu moda rada, kod GCM moda rada, ja neću sad ići detaljno njega, dosta je komplicirano, ali ono što je karakteristika da on ima ugrađenu još i autentikaciju. Dakle, on ima ugrađenu autentikaciju, znači imate authenticated encryption, i još ima jedna mogućnost, a to je da vi možda želite neke podatke prenesti dodatno nekriptirano na druge strane, ali da one potpadnu pod autentikaciju. Dakle, taj GCM mod rada podržava i takvu stvar. Gdje recimo u tim nekriptiranim podacima to može biti nekakav broj bloka, prvi, drugi, treći, šaljete prvo broj bloka, pa onda enkriptirane podatke, drugi broj bloka, pa enkriptirane podatke, i takav je nekakav algoritam. Ali sve to skupa možete potpisati, znači neko ne može promijeniti broj bloka negdje, jer je sve skupa pod zajedničkim potpisom. Dakle, taj GCM mod koristi blok Cypher, i još ćete imati taj Galois Message Authentication kod. Algoritam je ovdje opisan, znači i to samo valjda za samo jedan blok sa dodatnim autenticiranim podacima, znači da ovdje se negdje ti autenticirani podaci ovdje ih ima, ovo je bio nekakav prvi plain text. Ok, dalje neću raditi, dakle on je mod koji dozvoljava da ne morate imati vanjsku neku autentikaciju nego praktički ugrađenu autentikaciju u taj algoritam, i isto podrazumijeva se da imate inicializacijski vektor, imat ćete opet countere nad kojim i imat ćete stream cipher u stvari, zato što radi se enkripcija ne na podacima nego nad vektorom plus counterima, slično ono malo prije što smo imali. Tako da ću tu sad stati. Vraćam se ovdje da vidimo da li nam je još nešto ostalo. Mislim da sam tu sve skupa prošao i samo zadnja rečenica. Dakle, ono što je bitno kod simetričnih algoritama, oni daju, dobri algoritmi daju dobru sigurnost, jaku sigurnost, međutim morate imati taj shareni secret za enkripciju, dekripciju. Da bi imali taj shareni secret, ako se nikad još niste našli s drugom stranom, onda morate na neki način u početnoj komunikaciji dogovoriti se oko tog sekreta. To je moguće sa asimetričnom enkripcijom, odnosno key exchange algoritmima koji su opisani u nastavku. U principu, ako imate veliku količinu podataka koji se šalju, uvijek će se koristiti simetrični algoritmi u nekom od modova, a ovi drugi algoritmi asimetrični
se koriste za potpise ili za dogovor oko ključeva ili tako nešto kao što ćemo vidjeti.